Na sve strane tutoriale i šeme za heklanje latiničnih slova, ali nigde nema ćiriličnih, zato sam ja za vas dizajnirala, osmislila, snimila i postavila ovde svako od 16 nedostajućih slova ćirilice, tako da možete da kompletirate celu azbuku. U nastavku pratite. Pošto smo isheklali sva slova ćirilice koja ne možete naći u latinici, ja sam ipak odlučila da i preostala slova osmislim tako da ćemo imati ne slovo C latinično, nego će ovo biti zaista slovo S ćirilično. Ovo slovo S je isto moj dizajn i visine je 8 cm, širina u najširem delu oko 5,5 cm i vidjet ćete sve vrijeme ćemo heklati blago ovako ukoso i naravno ove dva kraja sa kukicama blagim. Možete da vidite, sad radimo na ovoj tamnoj pozadini da bi se uopšte vidjelo što radim, jer heklamo Cotton Universal u ovoj svetlo bež boji, tako da na beloj pozadini se ništa ne bi vidjelo. Zato sam se odlučila za ovu naranđastu pozadinu. Vidite, heklica je 3,5 mm kao i uvek i možemo odmah da počnemo. Za sam početak pravimo kao i uvek vazdušne petljice, ovog puta 37 komada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubrzat ću. 37 vazdušnih petljica. Krećemo da radimo od treće petljice od heklice i tu krećemo, znači zahvatamo nit i krećemo kao visoki stubić da radimo, ali ne završavamo jer ćemo odmah da radimo oduzimanje i to 3, znači od 3 petljice pravimo jednu i sad zahvatimo i kroz sve 4 provučemo. Isto ćemo oduzimanje od 3 da pravimo jednu, još 2 puta da radimo, znači sve vrijeme radimo visoke stubiće, tako da ćemo onda ukupno da imamo 3 oduzimanja, 3 petljice, znači pravimo od ovih 9 petljica samo 3. To je potrebno da bismo napravili ovaj sam ćošak dole da izgleda kao pravo slovo S. I sad, pošto imamo 3 oduzimanja sa po 3 petljice, sad idemo blagi luk pravimo, znači prvo stavljamo jedno oduzimanje, od 2 petljice pravimo jednu. Od 2 petljice pravimo jednu, jedan visoki stubić, pa onda sad radimo jedan visoki stubić. Znači od 2 petljice pravimo jednu, pa onda samo jednu petljicu. Tako to ćemo da radimo još 4 puta. Znači jedno oduzimanje, od 2 petljice pravimo jednu, pa onda samo jedan visoki stubić. Još jednom, to je treći put. Oduzimanje, pa jedan visoki stubić, to je 3 puta, ajmo sada 4, opet jedno oduzimanje, jedan visoki stubić, onda opet oduzimanje jedno, od 2 petlje pravimo jednu petlju i opet jedan visoki stubić. Da se ne zabrojimo, možemo to da proverimo naravno. Znači imamo 3 puta po 3 oduzimanja visokih stubića. Onda idemo oduzimanje 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. To je to. 5 puta smo ponovili isti proces. I sada ćemo da stavimo opet jedno oduzimanje, od 2 petljice pravimo jedno. I vidjet ćete da je zapravo do kraja heklanja da su ostale ove petljice, ukupno 9. Radit ćemo isto što i na početku. Pravit ćemo od 3 petljice jednu, znači opet oduzimanje, ali od 3 petljice pravimo jednu. Još jednom to isto. Oduzimanje. Od 3 pravimo jednu i za sam kraj od 3 petljice pravimo jednu.
Zapravo smo sad samo ponovili proces sa početka. Na početku smo radili 3 oduzimanja po 3 petljice i na samom kraju isto to. Tako da završili smo ovdje heklanje. Sad ćemo samo da napravimo jednu vazdušnu petljicu i da isječemo višak, ostavimo deo za ušivanje. Izvučemo nit i vidite kako sad to izgleda. To je potpuno spremno, slovo S nije uopšte komplikovano tako da se napravi. Vi možete sad i da spojite ovako dve niti i da vežete u čvor pozadi i da pozadi naravno ušite krajeve, ne morate ni da rezujete, samo prosto ušite i sakrijete te dve niti. To je bilo sve. Cijel tutorial vam je vrlo jednostavan, tako da možete mi pisati u komentaru da li vam je bilo zanimljivo i da li vam je bilo lako kao što mislim da jeste. Zapratite me za još sadržaja i sve te heklanja i također ovdje možete vidjeti sva ćirilična slova koja inače nemate objašnjena baš nigde. Tako da uživajte i zapratite me za još informacije i sve te heklanja. Ćao!